ibas gelar di bata bapa si enggo nepa kegeluhan doni enda alu mehuli ibas gelar anakna Yesus Kristus sir kuasa bepalem kula ras tendi manusia ras ibas gelar kesah si badia si mereken kepentaran gunan jagai keperlunta jagai kegeluhunta perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesah si badia ras kita krina gelah amin. Perbahanan ras sura-sura di bata. Ranan mehuli desken tengguli, entebu nanamna, tama kejuah-juahan mankula. Erpalaskan kuan-kuanan 10:6 ayat 24. Erpalaskan kata enda, si puji ia aluras kita ngendeken 204 ayat sada 4 ras 5. Segala perlu
Pujin karena perbahanan di bata. Di bata napa kegluhenta alu mahuli. Sehkal kelengna ate di bata tinepana. Maka tetap ipekena-kenana geluhta. Di bata di bata si erngena ate nandangi anak-anakna. Si ngasup ngatakan bujur. Si dem krian ukur guna empekena-kena kegeluhunna alu pentar. Jagai kini ulin kegeluhan pertendin ras daging kulana. Mari dage si puji Tuhan aluras kita rende arah kitab ndendenta 360 ayat sada ras telu. Puji Tuhan di batanta, katakan bujur bana. Sabab ia si mereka pasu-pasu man bata. Melintas mulia kegelapan Tuhan, ibas dodi indah. Ajak iyo Tuhan kami kerina anandu, naksikan kerina perbahanandu. Diingat kami pada Tuhan, mas kegeluhan kami. Kamsi mereka kegeluhan, bertetap ukur kami. Melintas mulia kegeluhan Tuhan, ibas dodi indah. Ajar iyo Tuhan kami kerina anandu, naksikan kerina perbahanandu. Kini langasupan manusia jagai diri. Tuhan kap si empuna geluhta. I atur kena krina si mahuli man gunanta. Adi situlihkan kubas kegeluhunta sedekah enda. Kugange ketutusenta ibas jagai kini ulin. Si enggo ibreikan di bata. Bas dirinta paksa tenang si benakan. Kugange enggo si bahan makekan gegeh ras kesehatan ta sedekah enda paksa tenang si benakan.
Tugange perubahan ta nandangi dirinta ibas jagai kesehatan ta sedekah enda. Paksa tenang sebenar. Mari si pindo gegeh mantuhan alu ngendeken 304 ayat sadaras 2. Oh Tuhanku, oh di mataku, rusur aku imam pedanu, ngomaluat keringat geluhku, tak odame barna usuku. Oh Tuhanku, oh di belakangku, kutungtung ke ukurku batu, rasa kuat rindu aku, sasak belas salah dosaku. Padan dibata karena penemani geluh manusia. Turang dengan senina, mari si aku kan kini langa supenta, ibas ngikutkan perhatian dibata nina. Kriahan desken tambar si mereken kejuah-juahan. Adi ukur serebut rebahan ca daging kertang tading tulan. Mari si puji Tuhan si enggom pegegehi kita, aluras kita rende ibas kitab ndenenta 402 ayat sadaras 3. Terbanglah kelengandu, tebusi
sada puji-pujin arah PJJ Bethlehem Nari.
Kenduari seh kita ngoge kata di bata bagi si pemena. Si ibuat ibas telu Yohanes sada ayat sada seh 4. Telu Yohanes sada ayat sada seh 4. I ogekan kami ijen danari. Ibas pertua nari. Man kekelenganku gayus, si ku kelengi tuhu-tuhu. O temanku si ku kelengi, ertoto aku, gelah kai si muhuli, jadilah man bandu. Janah menjuah-juah lah bagiku etah, maka kegeluhan pertendin dupe muhuli. Meriah kal kuakap, kencareh piga-piga kalak seninanta kalak Kristen. Janah nurikan man bangku, kuga bujurna kam bagi biasana pe kam geluh ibas kebujuran nge. Lalit banci erbahansa ukurku teriahan asangkan megi anak-anakku ngeluh ibas kebujuran. Terjeng jenda. Ketuahan kalak semegikan kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kelengan Tuhan ope si begikan kata di bata, mari si persada ukurta, ras kita toto kita. Bapa si mada perkuahate bujur Tuhan, arkitekan kekelengan do si simpar si tetap dengar gejapkan kami sekubas paksa enda. Rebahan cabanci kami jumpa sekam mengatakan bujur, ibas rumah pertotondu si badia enda. Melala ke berbagai perbeben siman persanan kami ibas sada minggu enda Tuhan. Gia gejap kami pe la kurang pe kriahan ukur ibre kendu arkitekan kekelengan duman kami. Maka tedeh kelate kami megikan katandu o Bapa ngeranalah kaman krina kami si pulung basingan enda. Pegegehi pe kemahandu sinahkan katandu o Tuhan. Gelah alu katandu si kuasa ipesehna rahasia man krina perpulungan baswari si sendah. Gelah tuhu-tuhu erluah kel kami mulih ibas wari minggu si badia enda o Tuhan. Ertotor pengendes kami man bandu Bapa ibas ada gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Kekelengan Tuhan mari dege si buka kata di bata. Kata di bata man bantai buat ibas padan sedekah. Jeremia 10:7 menakan ayat 10:4 sehku 10:8. Jeremia 10:7 ayat 10:4 sehku 10:8 bagenda nina katana. Jeremia mindo penampat man Tuhan. O Tuhan, pepalem min aku, maka mejuah-juah aku. Pulahi min aku, maka terkelin aku. Kam kap ngenca siku puji. Nina kalak man bangku, ijadage ancaman si bahan Tuhan man bantae. Suruhlah, maka idalan kena. Tapi o Tuhan, la pernah kupindo maka sehwari kinisran man bana. Ida hendukap siekrina o Tuhan. Ia teh hendukap kai singgo ku katakan. Ola kearun man bangku. Kam kap jine ingan ku cicio tupung paksa kinisran. Bahan mela ia kap kalak singayak-ngayak aku.
tapi pulahi min aku. Demi ia alu kebiaran, tapi olah berikan kebiaran man bangku. Berikan man bana cilaka, jenari perperken ia. Sehijenda pengogen kata dibata. Salam menjuah-juah lebih man banta kerina kekelengan Tuhan. Aku dah akan meriah kalau kuakap wari si sendah har kita kenenda dengan si pemenaku kujenda. Biasanya ada kam si pemenai berkesan kap. Langga dingu karis peduakan sebetulukun lanai. Jenari kekelengan Tuhan lid istimewa na sekelenda kebatin tenda isiarkan ke seluruh Indonesia. Maka ulah kam sekelenda mundu-unduk ya. Sebenarnya kameramen apa yang mundu-unduk miskekerna. Sekelenda se-GPKP ngidah kita kebaktin. Jadi kekelengan Tuhan teman tabasuari minggu kesehatan enda majuah-juah res Tuhan. Kita kena ada minggu kesehatan. Ma sehat kita kerina sangana enda? Ya, puji Tuhan. Kekelengan Tuhan sehat juga kini enda maksud kena jenda. Aku dah kam tahun enda go hampir siwah tahun jadi direktur retreat center GPKP. Janah kekelengan Tuhan tiap minggu jumpa aku kalak si sakit. Tapi lah bo sakit kita kan pilek ian tah mesui takal nalang. Sakit pusuhna, sakit hati. Maka kusungkun kam dai masehat kam kerina masuk kundai malalit kam sakit hati bagai masuk kundai. Lang tuhulah Sebab dagam kekelengan Tuhan penelitianku selama siwah tahun setengah jadi direktur retreat center. Kalau GBKP sirih kujah melala kalau sakit hati. Sakit hati. Umum nasir bahanca sakit hati ia kalak si ikelengina. Si sakit nakal. Langa di kalak sila si tandaya umpamana kita ukur taban namis kita lupa. Tapi dia anak tasir bahanca kita ukur ta dekah kal singat. Enda bahanta basuri si sendah Jeremia. Maka di syogenda Jeremia 10:7-10:4 nina. Oh Tuhan pepalem min aku. Oh Tuhan pepalem min aku. Kaingin dia sirbanca sakit hati Jeremia. Kekelengan Tuhan adi ogendu Jeremia enda tang-tang nanari. Ia balik bagi mulahi biang kicat enda. Apa yang kami jenda pernah nanamindu pengalaman bagi mulahi biang kicat. Sidah biang kicat bes pagar. Engkau kerah kalah-kalah nela minum-minum merkitekan kau 2 jam setengah aja kicat. Si baba pisonta si potong bulu na si sangkut bes pagar naik. Jem kita karatna. Bagaim pengkejapan Jeremia. Adi ogendu bas bagin si pemena Jeremia enda. Jeremia enda isuruh di bata. Nehken peringatan man kalak Israel, kalak Juda. Gelah ola iar dosa. Engkau lakukan Jeremia. Merawa kari Tuhan man bahan dukrina. Ola naik kamar dosa nina. Tapi tehendu kai jawaban kalak Juda, i ayak-ayak na iya, i imbangi na iya, padahal ban keleng nakal ate Jeremia kalak enda maka persingetina. Pernah ngenana mindu, lid 2 kalak keleng kalatendu, baca jadi seninadu dah turang rubat. Maka ngku kicat kamlana itu dua rapai pe. Rubat iya. I katakan dukujah gelahola usur-usurna, katakan duku jenda gelah olah usur-usurna, 2 anak ia dung nangimbangi kam. Iyang gordame 2 anak, tapi kam 2 anak ia ngimbangi kam. Singalah nakal. Ibas pengalaman piga-piga perpulungan ta sireh nuri-nuri karena kisnisran naman bangku. Aku pernah kunanami ada sebagai pandita. Lid 2 kelompok la akur bas perpulungan ni. 2 kelompok lah meriah. Terpaksa kita lajar dikar. Bas GPKP ini pandita terpaksa kopi belum dikar. Laban cindeher salaban cindohsa. Bagai kata wali permayan. Laban si idah keldeher kita man sada kelompok. Sada deher takujen dan nembah tesiah. APK pendeta sim baru masuk. Bagai biasana. Adi pendeta baru masuk aku bahasa darungkun. 2 kelompok sirubat mis berusaha narik ia ku sada kelompok.
Yang go dekah jer tahun-tahun lam riah, sada kelompok enda misreh. Pendeta kam da kam baru jenda. Hati-hati kam di sianua, hati-hati ngerana enda ni namis. Siah pirh ka. Pendeta lajar kam lebih ya karena perpulungan tajenda. Ulah kari la angkandu krine ini naka. Kam kakatuari pendikar ngalah. Dungna si dame kenia. Duana jadi imbang ta. Paskel bagi mulahi biang kicat. Pengalaman si kuturi kendai kekelengan Tuhan enda megati kel terjadi bes keluarga. Bes keluarga enda sekel latihna. APK bes kita kalak karuenda. Si latihna kel ngadapi sekeluarga. Uga pela teng-teng. Langa dirubat kam ras teman dus ada kantor. Pagi dalam misal kantor dus simbarung gudung. Adi rubat teman tas ada kantor. Adi rubat kita ras teman ta pedeh-deh rumah. Pepulung-pulung senta pindah kita gudung. Langganti pengala rumah ta. Tiap tahun ganti pengala rumah ta gua kin kapndu. Rubat rasiah pakai depan pengala rumah. Gua kakak rubat pakoh ka. Adi kape rubat. Li dengar pakoh. Adi apai peka di rubat. Das ban pengala rumah ta manggo. Darat-darat belanai. Tapi adi rasa anggota keluarga ndu gua bandu. Rasa anggota keluarga. Kuja kita lawas. Gimana menjili dengan ndu stolang kue lu kan masuk TV ka. Laneka rata. Semelala kalak muka indah ka. Ika kok payah masuk TV indah. Gua ada ke pengalaman du kekelengan Tuhan. Senina antakel. Sadana de sada bapa kita rasia. Uga nari si bahan. Nembek ia banta. Keleng kelate iya. Ban keleng nate iya maka siturikan. Bahaya kam karya di suruh-suruh dusia ini ta. Imbangina kita. Kuja kita lawas. Mancing isi momo kan bas kebatin minggu enda mulai wari enda aku rasianu lanai resenina bacikin lang sakit nagal ras kala si keleng ateta ngimbangi kita lah bagi naik lift bas geluh enda kekelengan Tuhan ma pernah kam naik lift malit andai kotak bagi naik kudas adida kam teman tas ada lift lah bagi ukur telo dalih nanti si ngenca, seh keridas, ngusuh keringan ta, si taringkan ngia kerina, entah ia kari taringkan na kita, tapi bancingnya bagi ras teman sada keluarga, lang, bagem sakitna akap Jeremia, maka rehnina pepalem minaku oh Tuhan nina, maka mejuah-juah aku nina, pulahi minaku maka terkelin aku, kam ngenca siku puji. Kekelengan Tuhan lalit tambarna si deban pinakit siku kata kendai selain pengendes man Tuhan ngenca. Langa di gatal-gatal ngekam melalakal pagi kalak beluh nambarisa. Enda kaban bulung si kaban ni naka. Eka gus-gus ka si ini na. Melalakal tapi adi sakit hati ku Tuhan ngenca tambarna. Lalit si deban. Lang melalang kita dalam sakit hati te si ban tambarna digan ko pagila perlu bangku ni te sakitna jawanci sakitna digan pagi ma pagi ku teken surat tanah mengo mana besi daya akan ni je sakitna jawanci depek na takalta sadangan tambar sakit hati enda pengendes man Tuhan jengen ca maka apa ikam kekelengan Tuhan sirih ndai kubas kebatine nda sakit hati kata enda man Bandu khusus ndai kirimkan Tuhan aku kujeda nurikan ca Bandu gelah olah kita sakit hati sebab kita kalak karo enda murah kal sakit hati enda terpusuh murah kal aku dah kam mawa meditasi rusur bas retreat center bal saja lonceng gereja tajab ngonder kuhun kerina ikut kebatine lagi nadu sakit hati naringe
Peng nanggo. Nina ji. Ingin da lonceng enda makan nanggo derkuhan muriete ku bege. Dunga di lonceng dai, oh bibi, dai sanga meditasi dai. Derkuh kal kidah kam, ugama ka bege. Lakan dua kurukuan res anakku pandita nina. Miska turi kenaka marenda nda nina kawan nuri kenca kakap duga. Marenda nda nina kakap du. Anak ku enda kakap du kitik denga. Ku embah kele pandita. Dayakan kel tanah pandita makan anggo banci sekolah nanina. Ncar jabu ya. Si kelranan kula mehuliman deharana. Nandai. Adi begikin pengerana duman permendoi nandai. Ulanai pada kamreh ke rumah enda nandai nina. Sakit kel kuakap pandita nina. Sakit kel nina. Aku lanai ku ngerana-ngerana. Bicara aku kapera hiang ngalah kangete iku magikin. Jadi kai maka kam sini pandita naka. Gawat ati, galah ku ini ikuti ku ka. Adi permen nakan du imbang narumat du lah bahan pe. Kam kiar aku gua bandu ya. Kam kagia sekali ngajari aku. Malau baci geng keningan, adina sakit kakalakapna. Bagem sabar-sabar iningan, lah kamar aku ini naka. Maka andeskan man Tuhan, bagaimana sa tamparna, andeskan man Tuhan. Litka laka resadari naras teman geluhna, gua nare mekam dua bannya. Lah resadari naras teman geluhna. Pernah sekala perbapan dakam reh nina nuri-nuri. Aku dakam pendeta, lakam kerita ku katakan. Memang perbapan endam memerintah dai. Darat merawakakin darat bagi imrawa darat. Rumah berdepan bendeharana. Darat tato naga pedagam tah jaga de bandai. Buk naga pedit pergedang na aku pengenin sa sang singa. Saya jenderku kuliah sang meditasi andai. Buka makan derku bapa enda ate kuka. Apa kena deparan ka bendeharana ka rumah ka. Arab gua ngiban ngajari saya aku kok meserapi ku akak. Tuduh kena kan do awak ni bagi meratahan. Buka makan meratahin apa ni? Dah jika dula meratah pandita nina. Bas jamburah kan do bagi lit ngerunggui bagi bas jamburah lakap bibi indu handai pas si kuban. Maka meratahan jenda. Gua akin maka baci meratah ni ku kepekan dengan bas jambur malit sapu-sapu si gedang handai. Sapu-sapu gedang. Kepekan nadila pakai handai amparkan si mada jambur bagi tepi ding-dingai. Mabulu handai. Ujungnya gua pecah. Gua mancing karat. Handai man bibi handai bagi selakan napas dek. Lapas dek. Meratah kerina. Awak bapa handai kak ndu. Tato zin tak koi di ba. Tato meratah. Gua me bandu nambari saya. Tawa kita kari kita kam kertena nembek. Tawa ka ate. Ai gadi pandita ka karnawai sama bahaya ka bagi. Deskan man Tuhan pa. Bagi nganari ngengan sani. Bagi engkap pandita maka kurah ini na. Kekelengan Tuhan aku laku teh entah kai dewa sirban sakiti ukurundu. Tapi kekelengan Tuhan adi sinin bahanenda Jeremia gosehku ujungna sakit hatina. Seh maka diogendu senembas bahan khotbah tenda mama ngateta. Aku ngoge sampai mama ngateku tang-tangna. Sebab nina ayat 10 aluh bahan mela ia kap kalak si ngayak-ngayak aku tapi pulahi min aku. Demi ia alu kebiaran, tapi olah berikan kebiaran man bangku. Berikan man bana cilaka, jadi perperkan ia. Laka andu ngalah bagian dan khotbah kenca. Alam misalah himbang tani taje karu surenda, perperkan ia dengan kau. Wah mi kandu keri. Ngalah ngeng khotbah kenca. Maka terpaksa siogeku pudi kai maka go sempat bagi. Kapeket ban suina kapna, rehni naman kala juda. Ola usur-usur dosa due ola ngadiken nina. Merawak kari di bata nina. Kai nina kala juda man bana adi sioge ayat 10:5.
Nina kalak man bangku. Ijadage ancaman si bahan Tuhan man bantai. Suruhlah maka dalan kena. Dosa persingeti ia pandang naka sim persingeti sa. Genduari bagi mulahi biang kicat. Adi si pulahi biang kicat dengan pakai sekin ka bagi si potong bulunen cecene karat naka kita menurut dungna kakak nakang miskara. Adi ku kata karat na masekin dekang panang piah uli. Endam si terjadi. Maka geluh dengan Jeremia idahna kala Juda iserang Nebukadnezar. Adi ogen duka kari selanjutnya matai krina. Singgeluh dengar iangkat Nebukadnezar krina babanaku Babylon. Sada pelanai taring kena. Kekelengan Tuhan endam pesan baswari sesenda. Terlepas uga kedungan nasib kala Juda laman persoalan man banta. Persoalan man banta genduari sehat atendu entah lang. Adi sehat atendu kekelengan Tuhan alemi salah imbang-imbang du. Engen carana. Pala madin ka andu sakit asangken sehat. Akun terem kalau ku jumpa perpulungan GBK Penda madin nakap na sakit asangken sehat. Baginari kalau pengerana anak bangku pendita ni na jirusur. Sekali nge kitik ukurna ban seninana entah ban anakna sekali ulih-ulihina lalap putar-putar na lalap basotakna rebahan calanai sekali nge kitik ukurna sekali nge begitu teluk anak-anak bana tapi tiap hari ingat na muat manpe baspiringe pe begitu tempat teluk bana ridi ye buat na jaruk-jaruk begitu dengan ridi tena arah jaruk-jaruk ipi turunan dia sekali ngan saya nunggu 2 kali. Muat tunduh tiap ku pipitkan matangku pandita, ku ingat lalap begini na deh. Tiap pipitkan matana, 3 kali kam dua pipitkan mata. Makanggo sekali ngan sakiti ukurna tapi kali-kali nanamna. Makalana yang ngasup ngalami salah. Lana yang ngasup. Kai ulu krina pinakit. Nina ahli pastoral ulu krina pinakit bas pikiran nari. Maka uga ada ge pikiran tak krina kekelengan Tuhan. Mulihkan man banta. Aku lakam kuajari saja di malam tendu malam adilang tendu usur-usur. Lid 2 pilihan bas geluhenda. Jenda roti tar. Jenda mirip karas roti tar tapi kotor lembu. Apai atendu dekahan nendu terserah kam. Adi dekahan nendu guru titar merim ka, tabah ka, merupa ka. Ega dekakan rusur kujenda pengenan matanta. Mirip ngandai rasur titar min. Adi kujenda ngelalap pengenan matanta. Urak kesehatan ta. Sakit mekita. Adi singet-inget lalap sienda. Singet-inget lalap sila mahuli bas kekelengan ta. Singet-inget lalap sila mahuli bas anak ta. Singet-inget lalap sila mahuli bas ninata turang ta. Singet-inget lalap sila mahuli bas teman ta sada perpulungan. Maka terserah kita kekelengan Tuhan. Pernah sekala muria reh nina man bangku pandita. Ula tendu mamang adi minggu sireh aku nggo pindah ke batin nina. Bujur nge adi ngata dengalah kambi ningku. Lang daripada kalau lo ngata pe, adi ngata dengalah kam lo dalih. Ege kaingin diakin rebanca maka kamu go pindah ke batin. Karina nari kel ngamuria bas gereja tahan cakap kena aku nina. Muria bas gereja kami handai sengi 1.200 buena. Karina naring cakap kenia, lakan tunggu latih 1.200. Lenga sikira sila gereja ya sila gereja lenga sikira tapi ka. Kerina naring moria besurungunan cakap kena aku 1.200. Besukurku ya selebriti kan bibi yang dari 1.200 keljal mencakap kena teku. Isekin si cakap kena kami dari bahaniku. Nanti si anu nina sada niku ka cendenari. Nanti si anu 2. Nanti nina lo naik 2 kin ngenca. 2 ngenca. Nani krina lah nina oke.
Adi nggo krina lah nina nggo. Gelarna pikiran. Pikiran ta me sirbahan ca berat kalau siakap mendalani kegeluhan enda. Adi dua kelengan cakap dengan kita. Kayak kinorat na dua kelengan. Kakam pindah ka. Jauh pe pagi cakap dengan kalak dengan kang. Cakap kertermen pe. Gua ada gesiban gendoari, adi sehat ateta. Terlepas kita kerina kekelengan Tuhan, sehat atendun tahlang kam. Malala kala, man singgo mate pe kitik dengan ukurna. Man singgo mate, kitik dengan ukurna. Gua kak andue. Pernah sekali paksa sekala Nora Emeritus, tapi labo Emeritus jenda ya ulo keri. Nora Emeritus enda enca mate Emeritus ndai lanai ia gereja-gereja. Maka bersermon sidang runggun rehnina pertodia akan krinan delenaring kelate Nora Emeritus andai ari ban go mate Emeritus ndai mana ikel kudah ia ku gereja. Banci jadi idahna bagi gereja lesek atena nina je. Maka etalah sidahi gelah gereja ia. Maka dahi kala enda me Nora Emeritus ndai ku gereja akan bibi ni nasir bibi melungun kelakap kami atah kami ngeban cedana kalau kurundu mate Emeritus tandai maka kamlane gereja-gereja derkuh kulkare Emeritus nganen kam bagai suruga nari nakade ba pertue nungkunya gu suruga kin Emeritus tandai nina uwe nina sinterme suruga nina uwe kampe karilaka ku suruga dina lakam gereja-gereja nina kala. Ayah aku dina suruga ngi, aku lapar aku suruga nina. Engkai nina sinterme. Ini bekas parap namanya mesti dengan sekundari nina. Engkau 3 bulan mate merus nda. Sekundari mesti dengan. Gua ada gegak ndo ya. Gelarna dendam. Adi dendam. Sandigan persandu dendame. Apai kami jenda. Sandigan persandu dendam dai. Rebahan cakamlah sehat. Sakit kambanna. Maka pulahi kegelengan Tuhan pulahi. Ugapa pe beratna perbeben. Adi enda umpamana perbeben kegelengan Tuhan. Adi tamandu perbebene iwa botakalndu. Ngom kam kari penyet Enda ka perbeben. Tambahin duga. Adi tambahin dulu lalap perbeben. Regendek nakam. Rehdahu nakam marah di bahata. Adi enda perbeben. Perjat perbebene. Gelah kam reganjangna. Perjat gelah reganjang nakam. Gelah redehir nakam lalapku di bahata. Maka apa kita si melalakal perbeben tajenda. Ula tamakan perbebene babo takal. Perjat. Gelah kai. Gelah megegeh kam kekelengan Tuhan. Gelah sehat kam. Enda minggu kesehatan. Jadi gelah aku sehat pendeta kiam-kiam aku rusur nindu pelolit gunana adi. Dendam baba dengan rusur. Kekelengan Tuhan penutup kata di bata. Orang yang mendaki gunung harus melepaskan beban. Kalau tidak dia tidak akan sampai ke puncak. Adi berat sarang seldu lepas langlakam kerisah das. Adi mekapal sa baju yang berat kelakap. Taringkan. Langlah kita kerisah kudas. Adi na beban baba-baba dengan kujapa pe. Digan pe kita laseh kudas. Maka endam pesan warisi sendah kekelengan Tuhan. Lepas segala beban. Carana pengendes man Tuhan. Endan dainggo ipeseh Jeremia jenda. Lanai yang ngasup saya katan ndeskena man Tuhan. Teman tada kam warisi sendah ipeseh nabes ingan tenda. Ugaglah kita banci mejuah-juah. Mejuah-juah dalam pengertian jenda sehat-sehat lahir batin. Ugaglah banci kam mejuah-juah endesken kerinaman Tuhan. Maka kekelengan Tuhan mulai gendori nari ukurkan lahe. Adi koleksi ndu dengan lalap sampah-sampah ndai bes pusuh ndu. Koleksi ndu dengan lalap. Lanai kam kering asup ngianisa. Bali bagi rumah ta. Adi kerina sampah buni-buni kendu rumah. Lanai kam kering asup jetading.
Bagi kamu ria umpamana, asal lit plastik putur tamakan. Asal lit plastik putur tamakan. Dungu nanggo plastik ke rumah. Lit tas tamakan. Kertas pe bunikan kerina. Baju anak ta SD marenda pinggu 30 tahun anak tanda pinggu empo. Baju SD na pe bunikan nga rumah. Gelar na koleksi lalak sakit hati yang lama terpendam. Koleksi lalak. Kudin tak makan kerana susun. Ingan menci kerana ipes kerana bas. Go lanai tendu kemuit mes rumah pe lanai. Adi ku belakang kakam sangkatkan ma mereka je sepeda na sang anak prana merenda. Ban na pilanai bulit. Terus sepeda dali kaje helm nade pinggulon itu rupana. Man kailah kan duji ampara jikrina. Jaregen tamai kerja jaregen man kai kerja jaregen kan dui. Adi krina beso tak tesi bunikan krina. Nembahate manan desianu man bapasianu man bas krina. Mana ibu keri ternikmati dui. Maka mulai warisendah kadarati kena sada buang krina. Plastik ada kena bentarkan kena lani mereka plastik bentar. Apa aja kudin ngom 30 tahun lah pakai. Dayakan. Perbapan pe bagai topi. Yo. Topi pinggir topi. Retopi i. Man kadene lah kadu topi sigrino. Topi Danau Toba, topi Prestagi. Daya. Rekai je. Gendit segala gendit. Bagem si ban bersyukur cai, kai bebas. Maka buanglah kerina gelah malam mateta. Dibatasi masuk kata anak kekalangan Tuhan, ras kita tertotong. Bapa si mada perkuahate malam mate kami Tuhan, malam mate kami. Bas minggu kesehatan enda. Sekel buena beban pikiran bas pusuh kami. Melalakal i koleksi kami ate nembeh. Melalakal i koleksi kami kesalahan kalak sideban. Dendam. I demi kami pikiran kami alur bagai-bagai sampah. Sirbahanca sakit kami oh Tuhan. Warienda ya jarindu kami erpengendes bandu. Janah mulahi kerina perbeben kami. Gelah merdeka kami oh Tuhan. Gelah seh kami kukam. Bujur ibas kelengatendu Bapa. Ola kal sia-sia katandu singgo bagikan kami. Ibas Yesus kami ngortoto. Amin. Kekelengan Tuhan mari dege ras kita kerina tedis. Siakukanlah kini tekentam di bata. Radukan ras kerina kalak Kristen. Ibas tiap-tiap paksa ras ingan i dunia da ninta dege. Aku tekman di bata. Bapa sila ersibar kuasana. Sina palangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur sing udah nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Singana nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate. Jenari kuburukan. Nusur kudoni kematen. Peteluarikan ko keke ibas si matenari. Nangkih ku surga. Perkundul narah kemuhun di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi. Ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Sepaksana kita nikapkan persembahan ta ku di batang. Di batang gon jagai kegeluhan ta dingin mereka kepentaran man banta. Gelah ngasup kita jagai geluh ta. Maka genduari seh mepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman bana. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta nina. Endeskanlah kula anduman di bata saja. Selaku persembahan singgeluh rikutkan singana tena. Sebab bagaimana harus nakam resembah man di bata. Sue rasbia andu selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat si pemenah. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Mari degera duras kita rende.
Ibabay song liderta. Masa kegeras kemasukan
gegeras kengasupan, kami nakan persembahan, rendaskan kami mandu beman, alunam keriahan. Ajari kami ngerdagun, tolet taras kinilitan, arah ukuras perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Bue tuhu kami alokan, pasu-pasu lu oh Tuhan, kelendui gajapkan kami, kamkam sinegu kami. Ajari kami ngerdagun, tolet taras kinilitan, arah ukuras perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Arah-arah tetap oh Tuhan, kegeluhan anak duwe, gelang asup tetap oh Tuhan, makekan sita die. Ajari kami ngerdagun, tolet taras kinilitan, arah ukuras perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Kekelangan Tuhan, mari dege si persada ukurta, gelah raduras kita ertoto karena persembahan ta begepe pertoton syafaat ertoto kita. Bapa si mada kuasa bujur Tuhan, arkiteken goi pengasuh pendu kami, nehken persembahan, pengatakan bujur kami kuda pada pendu Bapa, kia gejap kami kel tuhu-tuhu Tuhan, maka kai si persembahkan kami yang labo sebanding, ras kai singgo alokan kami ibas kam nari. Tapi dah henduka pusuh kami simbagasna, maka meriah kelukur kami nehkan persembahan yang daman bandu. Ajari kami mabai pusuh kami simbagasna jadi persembahan situhu-tuhu man bandu oh Tuhan. Begepe ajari kami makaikan waktu, dengan kesempatan silit bas kami, jadikan persembahan situhu-tuhu man bandu oh Bapa. Artoto kami bas kesempatan eda pe Tuhan, ema kerna krina ngawan ni perpulungan kami bas runggun eda.
ibas krina berbagai perbeben simberat si sanganai persanna. Entah lid ibas teman-teman kami perpulungan enda si sangana kal sakit. Janah nggondo kahar tambar lengah madan. Banci jadi lid kami si pulungan enda si sangana kal ibas perbeben simberat arkiteken nekolahkan anak-anak entah pe lid kasi ibas perbeben karena ekonomi. Baci jadi lid ibas kami si pulungan depe simberdunga kal arceda ate arkiteken kalawasan kekelengan kami. Baci jadi lid kami si pulungan da si paksana kelasiangkan arsenina arturang entahlah arsada arih di tengah-tengah jabu antara nande ras bapa entah antara orang tua ras anak entah arsenina arturang oh Tuhan tandu si melia sebagai simpagagehi kami krina ngalakan perbeben kami oh Bapa. Gelah ngasup kami mentasi si krina tetap erpengendesman bandu. Lah kami lupar totope karena dahin-dahini tengah-tengah runggun kami enda. Ibas ada minggu sirah enda melalar bage dahin-dahin singgo ia turun runggun kam dage Bapa si masu-masu. Gelah krina bancir dalin alu muhuli bagi singa natendu. Bagepe kekelengan kami singgo nahkan persembahan persepuluhan na kod pada pendoa Tuhan. Kami singulihkan persembahan persepuluhan enda lupa supasudu simpar manbana. Bagepe kekelengan kami singgejapkan ibas arbagai-bagai kegeluhunna tandu similias tetap negu-negusa. Ema keluarga pertua kami Bapa Selvi Sinu Haji ija Bapa operasi anak kekelengan tengah-tengah jabu si tergelar seninin tabru Sinu Haji ngordalan alu mahuli. Janah genduaringgo ibas keadaan sehat ras majuah-juah. Tekel keluarga enda Bapa maka perkuah hatendu sirbahan cangasup ia mentasi kini seranenda. Kam degesi masu-masu gelah lampas madan kekelengan kami enda dengan banci pe dahi kena dahinna bagi semula lalit bas kurang kaipe. Keluarga Bapa Atan Tarigan enda pertoto kami oh Tuhan. Arkitek ini bas tanggal 10 November tahun 2023 anak kekelengan tengah-tengah jabu si tergelar Nela Kalista Berutarigan goka genep umurna 2 tahun. Enda pe Bapa kam simpe gegehi keluarga enda terlebih anak kekelengan kami enda kelah sehat-sehat baci panjang umur dengan dewasa bagi sura-sura keluarga kerina si tercapai bas kegeluhanna. Bagepe Bapa pertoto kami karena keluarga Bapa pertua Bapa Elnita Tarigan ija Bapa anak kekelengan tengah-tengah jabu si tergelar semeska prima Yandi Tarigan gowi sudah ibas perkuliahan nari kam dage Bapa si masu-masu pe galah banci be Bapa kekelengan kami ada pada sendatkan dahinna bagepe ngordalin alu muhuli acara syukuran 7 bulanan keluarga Fernando Bangun enda pe ras Elnita Berutarigan enda pe gejap kami perkuhatan si masu-masusa. Keluarga Berta Berusumbiring enda pe Bapa pertoto kami kita ikan acara wisuda ras pelantikan anak si tergelar Felixta bas dinari ginting gordalan lumuhuli kam dage si masu-masu Tuhan gelah banci pe misdatkan kekelengan kami dahinna dengan malam kalate keluarga ibas pencapaian si dahanna. Kekelengan kami keluarga Bapa Kenny Tarigan pe artoto kami tetap si masu-masu Tuhan. Ibas ia pemulihan kesehatan arkiteken piga-piga paksa si lewat ibas penakitan ia tandu si milia salah lalap simpe gegehi ia Bapa gelah ibas wari-wari kulebe enda bancira duras kami mut bagin ibas dahin-dahin tengah-tengah gereja andu. Bagepe artoto kami karena persikapan pemasu-masun anak kekelengan kami Rio El Prananta Tarigan Tondang bagepe ras Milka Beruperangin angin. Kam si masu-masu krina persikapan-persikapan si bahan keluarga ras runggun gereja galah sekubas warina pe lalit alang abatna krina dalin alu mahuli bagi singana atendu saja. Lah kami lupar toto Bapa ibas sura-sura permata GPK Runggun Raya rebahan pembukaan turnamen futsal ibas jam 10.02 minggu enda kam dage Bapa si masu-masu pe rencana-rencana enda dalan alu mahuli. Bagepe persikapan-persikapan kami kerina ngalo-ngalo wari Natal ibas latihan-latihan kor bagepe persiapan-persiapan panitia kamlah si masu-masu Tuhan kerina dalin bagi singan atendu. Adi tik nari pe Bapa
Sirang mulihkah kami bas rumah pertoton dusi badia enda. Tandu semelia selah sinugu-nugu kami bas perdalinan ke rumah kami masing-masing. Malam kelah hati kami dalani waria enda Tuhan. Arkitek ini kejap kami ngencap pengendesan si tuhu-tuhu ibas kegeluhan kami. Bujur Bapa, ibas Yesus kami gortoto. Amin. Kekelengan Tuhan seh kita kubas perpadanan mandi bata. Mari digesi belaskan perpadanan ta. Tuhan gomerekan kini ulin geluhman manusia. Jenari idilona manusia yang jagai kini uline. Gelah rehkuhna gegehna dalankan singena Athena. Tuhan di luar anak-anak guna jagai diri. Sebab ema tanda kam mengergakan dirindu selaku gambar di bata si meherga. Guna peteguhi perpadanan teman di bata mari dege si penangkih puji-pucinta ibas kitab mendenta 165 bagin si pemenang. 105. Kekelengan Tuhan mari degera duras kita retoto. Bagi niajari Tuhan Yesus ibas pertoton Tuhan ni tadege. O Bapa kami sini surga, gelarndui pebadi amin. Rahamin kini rajandu, selamin pratendo bas dunia da bagi ni surga. Berekeman kami akan cukup bas waris dahenda. Alami salah kami, bagi nalmi kami salah kala empat kami. Olamin kami Bapa kami kubas percobaan. Tapi ulangilah kami dursilat nari. Sebab kam kap si madaki nirajan. Ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Turang rasenina. Maharga kal kami ada pendibata. Jadilah kam saksi kegeluhan si mahuli. Alun jagai kegeluhan du. Janah guna gegeh du alokerlah pasu-pasu. Idur di batan tanari. Di bata singgon di lokam kubas kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus. Ia menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh.
Ia masih ada kuasa sehrasa lalap. Amin. Ibas dungna kebat tinta ngatakan bujur kita man Tuhan bangkat kita kubas pak sateneng si menakan. Pak sateneng godung, lit piga tambahan momoman banta si pemenang lebih karena pembukaan turnamen futsal sini laksanakan anak-anak tak permata si kari ilaksanakan jam sada cigar maka man banta krina iarapkan gelah derek kita hadir kubas pembukaan nenda segelah na banci interam sebab asa info sidat kami turnamen futsal nenda kari dibuka oleh wakil bupati Tanah Karo maka asa bancina kari siaturkan waktu ta kubas pembukaan futsal turnamen sini laksanakan anak-anak ta permata. Maka si peduakan karena rapat koordinasi BPMRS kita kena kategorial maka ipindokan kami bas Rabu tanggal 10/5 kari mankam kena kategorial tingkat runggun ngobanci babandu karena program kerja tahun 2024 rikutkan ras anggaran na, rikutkan ras waktu pelaksanaan na. Enda tujunna gelah na banci program kerja tingkat runggun sinenggo isusun kami banci si cocokkan karena waktu pelaksanaan na. Lanelit tabrakan. Maka ipindokan kami gelah na kwina kam kategorial tingkat runggun rapat kam lebih sopelenga rapat koordinasi enda. Gelah na banci kari ibas rapat koordinasi si cocokkan karena waktu rikutkan ras penganggaran na. Ras kari agenda kari si pejumpa ras matrik kerja runggun tahun 2024. Adi perlu kam kari contoh kategorial ta saitun goi bahanna karena program kerja tahun 2024 singgolit anggaran ras waktu pelaksanaanna. Maka banci kari sungkun duman kategorial saitun ta. Maka tanggal 10/5 November enda jam 8 bengi kita jumpa igrejenda Ketua Sekretaris Bendahara iarapkan kami ke rehendu kubas rapat koordinasi sini laksanakan kita ibas suari Rabu enda. Maka sekali nari rapat kam lebih kategorial sapih-sapih kam pengurus makana kita jumpa ibas rapat koordinasi sini laksanakan kita. Jadi ngerana. Ya, lit tambahan momosi terusna man panitia Natal Runggunta lit Athena 12 man banta kwina perpulungan maka man kam panitia Natal Runggun ipersilahkan kami ku depan enda. Sabar kalau kita kentisik sebab enda mungkin kari ikutkan ras saimbara sini laksanakan kita ibas Natal umum ta kari ipeseh panitia maka sabar kita gelah na banci kari informasi enda jelas man si acara pe karena Natal runggun enda ipersilahkan kami kam ku depan enda si acara.
Sipuji Lalebe, sipuji Galana, sipuji Manage, Lima Kabapanda, Simana Kwasae, Sina Sakari Nango Itapanape, Laban Cikita Name.